Kiome kithirwa kariba Mumwiti ya West ni bachumire na kuibwithira barabara ya kuma Mumwiti Primary mwanka weta dispensary nyuma ya kare rwa MC wona kinyete antu na kubekira biranda boba shwera masini ya kubatethia mukiri mitheka ana ripoti barabara yu niyo tutumaira batwe weta Mumwiti School dispensary ende tutona muntu okuyo tubithiria barabara ana beto bationa wetira skuru ana beto kinya baturete rukire no tubokira inya bethera mikona njirene no tubara itukangiu katubenga iria baeta skuru ya primary ya Mumwiti bya kurea bikuya byana bya skuru twawi nendi ne antu baichia yana bya kurea bya yabere mo kinya Mumwiti mwanka irware aciari bona ende ndote rakaire katutura tuwithia njira ciumia biele bithirwa kariba Mumwiti Rwanda rwandie kenje ibachumerie kuibwithire barabara na njara ciao nyume kunwa wetera thirikari nduntu kuyerua riba inekeno kinene woni anda kurua pio no tutukweto enja barabara keni ne ire aratiri matoke njira na arare atwenjara twira kaete akaurio ume na ubwa kuya no ume bura nende ruare barabara ene tore na tinga itogwenja na igeni nuo kuru ya mbesa mwezi miwa araua woni ntenda kuona bukithangika kuringana na MC Okenje kena ibae ndirona ontubu TV na ya Wero TV ndirona bore ontu bwena kio mno kire achiari bakiomba kuthika barabara na ndona ntheto injo muno chiena kinya kio na ndiratumana ndiraua ibareke kuthithia barabara ubo ngona njara nekenda at least mbomba guchwa endi maweya kana antu bara bakiomba kututethia nontu oya burabo kumenya Meru county ititite bwega kana gavana wengwa ingavana tena matu na atika kwa na ati kuelewa priority chiantu betu mature nembi nguchokeria kinya mheshimiwa Mutunga nkatho nonto kinya kethira barabara ine ya county government ituwatanetie nwe tukaromba tractor tukawatanira amwe na community twamekira mauta nekenda at least barabara irimwo kidogo anambaomba kwethira bai kinya chukuru na kinya arimo ngari cio ciomba kwethira icio kinya chukuru na vile kinya bikibiki amwe na bo wete ni untubu inororo kurita mbecha cia muko yawe kurita ngwira tayari atengerete mbecha kende buithwa batu itutengete mbecha cia kurita ngwe kire ward cietu na turiwa dire MCA akeria arakia ai sauti ya mwananchi ya kuwa thina na araire na akira ngavana thine ibwenene yo thine ibwe ya nau akariba Mumwiti amwe na boba inogua bochoka thine ringi nontu barabara ibuithwa kwatila kaitaga kai bakiromba thirikari ya county Meru kuyo batetheria mbere mburera tha itukuromba wa gavana nontu tuigwa mbele cionthe cia njira ichachokera kiuwe tafadhali ukareka njira ya kuthuka na inya ringi iyo tuthithirie njira bwaya na tuigwa mbele cionthe chiekiuwe na ira na choto wigwa njira yele ni talinde na location ya Mumwiti tutame ito ire uke tuthiria no tuyitare ukethira tuthiria thai twina twinto tuturia miundene tutame ire twatethuka kunku kuromba na iteyo kuyo tuthiria njira ii batu tutikwenda utethio bo mutuka muchere kanini kama tributi kama rangiti twina bia kurabia tumindene na itukwenda ara tukona utura irinto bia tubikie thokone yonto ya thai turiororo nyinto na mbecha inini nonto tutina njira ya uturia barabara na uwezo kinya boka matantiri joi baba uturira baeta kwendia na araba ukinya lamine anchabe chimndene kila kitu kimndene tutena mpara buru kia mpara to none njira kwitha njani thogu buru nyabiro tutukona kumia indubia tutakwendia thokone tutukona kumia tukuringanja cha thwe chenjuka ngai chondi mitaro awe mamo kuwa kabati kaendere kinya kabati ke yo nyawe nawe barabara na bikibiki chire merete yare kwa merete njanga toria ruare baombe na bono turia cio batu tutikwenda mitu tutikwenda michere bila tukwenda ni barabara maendeleo weyere ria Mumwiti arato wetangi rwe ruongo iro pipe cia itangerwa ni rwe batu tutikinyaro rorato tantiri cia tutikinya no njira ni njukire na muthia kuringana na Ken imbombete kwithira nkebwithia statement ewetia barabara ira cionthe ikethira ikebwithwa ni MTF ndene ya ward cionthe 45 Meru county nekenda tumenya kethira mbecha cia Meru icio tumika bwega kana kethira mbecha cia Meru ni kuriwa na rungu
ya bora tuona na ara ura mutonjuri tukirwa barabara emwe ni county government, lakini barabara era eremi ni mheshimiwa Dr. Mutunga. Kwa ukumania kuona wichi ithare mwe tukira wangwe ni kuritoa, lakini erito ngwe itina weru manto yo tukethera tukireana nayo. Kiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.